Ponga anga le nei tae au, usimea lau whaafonga o Talafola Radio Samoa. Ua ola whaatasiane marijuana malosa o tonga la au le mautafono. O lewa toe tautino se tasi sa a wai le soro te tele na whaia i le palemene. O lea sao lātou whaasara lawina fatu o nei la au whaasaina a o iai ma o telefono. Whaatasi matamato maisi fua la au aina. Ta ua mai ei fo ile tele o fatu na sala lau solo i mauto le palemene, ma ua wha maonia mai fo ile teo whanua i tala ale le tio ni usila. E moni o leana ma ua marijuana wola ile tonga la au, ma o lea fo iwa umona se i ese. O la au whaasaina nei wa mua toto i whanua o le palemene, ma na ma ua se tasi o tangata Wellington e ele o wha i loaina. Ua le fia i manisi na taunu watu ana na fia sue, wa umona toe se i lunga. Tala noai laila au maua mai le te ele i lewa na umatu. O le sole a fo iwa sa waitala o le ato e a mata le isi te. O le wato e wha au popo leo e Wellington e wha api ai pui nga o wha malo sia. I le no fuangolo i eili palemene ona o le sala lau o tala i le te e watapena. Wa fautua ina i leo le au fai ngā luenga le palemene ngā lulue mai le fale se ia toe maua se isi tala. O le te e wata awe a mata i le so, na whaasala lau mai le kulupu wata ua le NZ Unite, ma e whaapea e lua vai aso le umi. Fōlinga mai ese polo kalame i aso ta itasi o le te ma o loo fuafua e to a telo le a awai ai. O le fōlinga mai e le ngata o le te le nei o loo whailoa i le fia i tū la fono mata pol COVID whaasanga i le malo. A o leo wha o popo i ai ma le fia i leo. Ai ele i o mai le tae au nei, se furu lima tangata o lea te na o ane le palemene ana nafi mai whaape o lea sa whaatala noa e leo. Ma toe a ngai file mu ese. Vanga na ele to atasi na ave whaamalo se leo ona ua soli tu ungolo tatala i tua whaanofo va aia. O le tasi vai tolu o cases o COVID o lo iai nei, o whana witi matupulanga talavou. Saunoanga lea mai le whaatono o le soifua maloloina Dr. Ashley Bloomfield a o fafonga mai ei reporti ma sani o le COVID ana nafi. Se fulu wha tesi wha pasene o cases o lo iai o whana weilano le iwa tausanga le mātutua, ma le se fulu fitu tesi wha pasene o ilato nei mai le se fulu i le se fulu iwa tausanga le mātutua. Ua toe sa wai ma le wha manatu le wha atau o le whai o tui o whanau, ma o le toa tele lavo mātu o lo ave whanau i whale tala vai la tāne, po o le fō mai whaale a ingai whai ei o lato tui. O le lona iwa le nei o vai aso, tā lona mo i mau le Omicron i New Zealand, ma o le ua tele ina mau o solo mai cases mai so o se vaengo le atunuu, fō linga mai ei ua wha solo atu i saute le mā losi o lona pipisi. O le vai aso fowe a mata mā waifua la awal COVID, ma o loo sawai maona tuunga e tatawa na whaamalieina. Ono se fulu afe fua la au wata ua le Paxlovid e awa noa mai le nei tausanga e se leisi tu a ingo lo ilo pia nei ele MedSafe. O le fua la au le nei e te e atua i le virusi e le mo tangata uma o le a mawel COVID peitai e mo i la tau e maua ngō fie i whaamai po o nisia a fianga matu ia muli ane pe a maua. O tuunga e anga wa ailinga se ngase fua la au nei o le COVID e te tawana wa ai i eile fō mai, ai le na o se tala noa ngai lunga o le telefoni. O lo i totono o le 5 aso talo na whaalongo ina au ngol COVID, to e lama tia ngō fie i sia a fianga tau le soifua maloloina. E se maila i tuunga wa au mai le Pharmac, ua wha au popo fo ele minister le soifua maloloina Andrew Little, e ta tawana whaalongo ina au ngol fulu ma e mawhai fo i o na anga wa ai tangata e le i whaia tui pui o le COVID. Ma tala muli, ua tu iti tia le fwai numero o tangata whai ngā luenga le tau i o whaalawalawe whaafua sei po le ACC e mawhai o na whai tawina whai lau talo sanga ma ale. E le ima mao atu na whai teo inai nisi le au whai ngā luenga, ua ulangia nisi o matea upu ma ale whaatatau i tangata o lo talo sanga atu le ACC. Ma o leana whaatalo sanga inai le tatau na whai o se ilo ilonga i le au wala o lo whai tau inai pe fe whaasoa i whaamtalanga tau i matea upu ma ale. Ua sawele suinga o le ale to e whai tau inai le afe wha se lau se fulu wha. O le au whai ngā luenga whaamtalanga whaatatau i matea upu nei, ai na o le valu se lau wono se fulu ma le 5. E se mai i leo wa ai fo ile ACC le mawhai, e le mawhai ai ona so ona whai tau fua i isi mau wha amaumaunga. Ai tau lava o wha amaumaunga e patino i le talo sanga. O ni suinga o wha eloe nisi o whaisi tuwai, peitai o le toa tele o lo o tali le leia. Tala na o le nei tae au, manuia leo lua i aso le nei